Assalamu alaikum. Beşim namazının 4 reket sünneti tömöndөгүчө окулат. İçibizden niyet kılabız. Niyet kıldım. Beşim namazının 4 reket sünnetün kalыс Allah üçün okuuga, жүзүмдү кыбылага бурдум деп Аллаху акбар деп такбир айтабыз. Андан соң колдорубузду көкүрөккө алып, кол байлайбыз. Сол колубуздун үстүнө оң колубузду коебуз дагы. Анан sana duası okulat. Subhanaka Allahumma ve bihamdika ve tebaraka ismuka ve ta'ala jadduka ve la ilahe gayruk. A'udhu menen Bismillah'ını koşup Fatiha süresini okuyuz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatiha сүрөсүн окуп бүткөн соң ичибизден амин деп айтабыз дагы, ага кошуп зам сүрө окуйбуз. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Fatiha сүрөсүн окуп бүткөн соң Аллаху акбар деп рүкүгө барабыз. Рүкүдөн Субхана роббиял азим деп 3 жолу айтабыз. Айтып болгон соң кайра тик турабыз. Тик туруп баратып Сами Аллаху лима хамидах деп айтабыз. Тик турганда Роббана лакал хамд дейбиз. Андан соң Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждада 3 жолу Субхана роббиял а'ла деп айтабыз. Айтып болгон соң кадага отурабыз. Bir az oturgan soң Allahu Akbar деп саждага барабыз. Саждадан Субхана роббиял а'ла деп 3 жол айтабыз. Айтып болгон соң кайрадан кыямга турабыз. Кыямдан колдорубузду байлайбыз. Кол байлагандан кийин Фатиха сүрөсүн жанага кошуп дагы бир зам сүрө окулат. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Фатиха сүрөсү окулуп болгон соң амин деп иштен айтабыз дагы кийинки кыска сүрөбүздү окуйбуз. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Кыска сүрө окулуп бүткөндөн кийин рүкүгө барабыз. Аллаху акбар деп рүкүгө барган соң Субхана роббиял азим деп 3 жолу айтабыз. Айтып болгон соң Аллаху акбар деп
түздөнөбүз. Түз туруп баратып, Самиаллаху лиман хамидах деп, түз турганда Роббана лакал хамд деп айтабыз дагы, Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждада 3 жолу Субхана роббиал а'ла деп 3 жолу айтабыз. Аллаху акбар деп кадага отурабыз. Бир аз отурган соң Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждадан Субхана роббиал а'ла деп 3 жолу айтабыз. Айтып болгон соң Аллаху акбар деп кадага отурабыз. Кадада ташаххуд дуасын окуйбуз. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Окуп болгон соң Аллаху акбар деп кыямга түздөнүп турабыз. Колдорубузду көкүрөккө байлайбыз дагы бисмилла менен Фатиханы окуйбуз. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Амин деп иштен айтабыз дагы кийинки кыска сүрөнү окуйбуз. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Анан Аллаху акбар деп рүкүгө барабыз. Рүкүдө 3 жолу Субхана роббиал а'ла деп айтабыз. Айтып болгон соң Аллаху акбар деп кыямга турабыз. Туруп баратып Самиаллаху лиман хамидах дейбиз да, түз турганда Роббана лакал хамд деп айтабыз. Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждада 3 жолу Субхана роббиал а'ла деп айтабыз. Андан соң Аллаху акбар деп кадага отурабыз. Бир аз отурган соң Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждада 3 жолу Субхана роббиал а'ла деп айтабыз. Анан Аллаху акбар деп кыямга туруп, колду көкүрөккө байлайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха сүрөсүн окуйбуз. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Окуп болгон соң амин деп иштен айтабыз да зам сүрө окуйбуз. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Эми Аллаху акбар деп рүкүгө барабыз. Рүкүдө 3 жолу Субхана роббил азим деп айтабыз. Андан соң Аллаху акбар деп тик турабыз. Тик туруп баратып Сами Аллаху лиман хамидах дейбиз да түз турганда Раббана лакал хамд деп айтабыз. Андан соң Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждада Субхана роббил а'ла деп 3 жол айтабыз. Айтып болгон соң каадага отурабыз. Каадада бир аз отургандан кийин кайрадан Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждадан 3 жолу Субхана роббил а'ла деп айтабыз. Анан Аллаху акбар деп кайдага отурабыз. Каададан ташаххуд дуасын окуйбуз. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ташаххудтан кийин салават окулат. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Салават окулуп бүткөн соң Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп биринчи оң ийинге салам берилет. Анан Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп сол ийинге салам берилет. Намаздан кийинки дуа окулуп, намазыбызды аяктайбыз.